Hey, hi guys, saya Gary daripada Jusia Motor. Hari ini kita nak review sebuah Honda CBR 650F 4 silinder fairing bike, sport bike. Alright, tahun 2018 Honda CBR 650F, harga jualan 26,800 siap potong nama cash. Minimum loan deposit 100, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Boleh cash boleh, boleh loan kredit boleh, loan kedai boleh, ataupun nak pakai credit card installment, easy payment, zero interest pun boleh, tak ada masalah. So jom kita tengok motor. Windshield dia dah tambah lah. Windshield dia sporty punya windshield. Side mirror original masih ada. Warna hitam. So pakai tayar Michelin Rogue 6. Tayar ni ada 95% lagi. Maknanya baru lagi tayar. 120/70/17. Pakai Nissin caliper kiri kanan. Double disc depan. Ini steer pedal horse racing punya. Lepas tu bukan Brembo, sorry. Ini Brenta punya River. Okay, Brenta punya river pump sekali dengan clutch holder sekali. So ada fast throttle. Okay, pump dah, ni performer punya pump lah. Lepas tu ada fast throttle. Ini pun dia dah tukar sekali button semua. Dah tukar ini macam racing spec punya. Kemudian pakai handle. Korang tengok handle pun alloy punya. Okay, handle pun alloy YSS punya handle. Handle alloy. YSS ni untuk dia punya damper. Damper YSS. So handle alloy lah, sport punya. Ni pun sama. Protector punya Swiss, horn, signal semua. Ini holder pun yang Brenta lah, satu set dengan dia punya brake pump punya. Kemudian AMG punya crash engine cover guard. AMG 4 silinder punya engine Exhaust Aston Racing. Steer pedal horse belakang. Pemijat belakang dia owner bagi sekali nanti akan pasang sekali pemijat belakang. So seat memang double seat, boleh naik orang dekat belakang lah. So tayar belakang pun 95% juga. Tayar Michelin Rogue 6 180/55/17. Alright. So tempat dah ada crack action punya tank cap. Alright, ni usir untuk sinar semualah. So siap dengan cruise shifter lagi. Cruise shifter ni ada launch control punya. Lepas tu AMG punya engine cover guard. Mari kita tengok. Ada gear indicator. Mileage original 62. Dengan kita check sound dia. Alright, ini ada launch control punya. Ada cruise shifter, ada launch control punya. So tahun 2018 Honda CBR 650F 4 silinder. Harga jualan 26,800 siap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Yang minat boleh PM kita. See you guys next video. Bye bye.